Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma uthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi uncindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke. Leli kwenza ukwazi ukuthi uqhube uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha ngizolungisa nazo ngikufakele zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli. Kusukela manje-ke ukuze ngakuphothile izindaba ezinjengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la lushaqisa-ke luyashaqisa-ke laphana-ke ubekwe uCyril Ramaphosa-ke laphana endaweni kaSenzamchunu osusiwe esihlalweni emva kokuba asolwe ngumkhwanazi-ke laphana-ke ngey'nto ey'ningi-ke laphana-ke. Lo mlungu usengene waveza okuningi okushaqisayo-ke azokwenza-ke lapha, kodwa ngifuna imizuzwe ngamntwana nje ngidlala-ke ividiyo uzwele wena ukuthi uthini-ke. Mina ngicela laphana ukuthi usubscribe, ukhomente, ulike. Nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Sanibona uMC Ma1010 la ulona ey'nkulumo ey'nohlonze. Hey, namhlanje bafowethu suku lomsebenzi. Okay, uthi-ke uShashaliya uMinister wamaphoyisa lo ozo-actor ozayo njengomhla ka-1 ku-August. Ubekhuluma kwenye i-podcast la, if bekeve kuyizolo Sunday, I think bekuphambi kwayizolo Saturday. Uthi uShashaliya uzofaka umthetho othi iphoyisa okanye amaphoyisa kufanele ahloniphe amalungelo ezigebengu. Akho phoyisa elizathi isigebengu sidubule eqala la. Yeah, ngesikhathi sakhe nje sokuphatha asikho, alikho iphoyisa lizathi isigebengu sidubule eqala. Manani nisho ukuthi sike South Africa ngempela, nisho ukuthi siphethwe yilabantu ababethe bazolwela thina. Nisho ngalokho ngempela abafowethu. Hayi izimanga lezi, izimanga lezi, izimanga imihlolo. Uyazi imihlolo?